tuna hian scam lian pui ai mung me ka Mizoram healthcare scheme hi Mizoram healthcare scam a om me ka ni ti hi ka soilang duwa a chan sang oma pakhat na kan tar langanga Dim Empanel Hospital antia Silchar Hospital te Shillong le Mundangami te Hospital siama Dim Empanel Peturin Mizoram Sarkar Health Department le Mizoram Sarkari a qualified lo pot tin Dim Empanel a hian hospital ho te na hian MR in Damlovin a bil thei engwangin nge Dim Empanel Hospital phua chop siama chumi a chon damlo in enkol te MR an bil thei laya Mizoram private hospital ten MR an bil thei lo ti hi zona lian pui Mizoram rural na sangber Mizoram State Legislative Assembly mi pui na kan ayo kan than mi somli rural ten mani loka assembly session ne ya chuda chon member zom tak kan ayo thu ten hospital sanga an rate an zota chuda chon health department hian hospital ten na kan in rem na agreement kan siama close sanpa kan ne ya chumi awang chuan confidential close kan ne awangin ati thelo 14:1 na oma antia wana hian ka zo assembly speaker le assembly house leader ne ka zo du chu Mizoram rural na sangber assembly a hian health department hi an thu ta emni kan ayo kan than kan member ten rural na huna ngei po hospital rate an zota hospital le health department te in rem na wangin an chang du lo ni hei hi Mizoram le India democracy lom ngai lo thil serious top khok ani ole wena chantin bumi zom tak te Zoram mi puita na thubeng war thlak le thutak min hlui chuat thei tura helaya in local khom hi in zapa chunga lom thu kan soi masa ani ekini Congress party hi kan ngai pui mo khop maya win press conference hi tunjuma po hian party na press conference kan ya hian kan kal that beraling mo ko te mani lama ei kapula hian kan senior pukelian zola an xmla a oma tin ka vela ma hian puchal rosanga kan xmla a omboka thanglam pangte kan tinga khuta kon pu dr la lian chunga kan Congress party spokesperson a oma tin pu PC tan sanga general secretary le media in charge a omboka tin pu lalbi exama pu bizeta kan spokesperson a oma tin pulal ming moya kan general secretary finance in charge a oma tin chakbera engineer usang khima spokesperson a omboka hetiang anga party hroi tu te kan kal thathi alom kulong mai theni chu bang chuan kan ngai poimo hle a wena kan media mi te hun chep takara kan thu soi te min lo don son saka ngai tha midang mi puin na min puan jar saktura local zong ne na lom thu ka soi ani kan soi mo panga thil tam tak ka soi don lova nagina zona le engemo inriat tu le khating te kan len zot kan la in chang tura ngai taila ZPM Sarkar healthcare chungchang mak kan ti hi mipuin mi eng mazatin an chora amar cho mipuin nol puyangin har sana tam tak kan ma chon mek ani Sarkar dam doin le koron hospital claim te hian Mizoram mindol zo lova tuna makzom lo private hospital a hian Mizoram hospital a khum za som nga vel om mek ani chu mi ani awang chuan mi pui te hi an mang ang em ani ti kan han soi masa a tin tuna hian scam lian pui ai mung me ka Mizoram healthcare scheme hi Mizoram healthcare scam a om me ka ni ti hi ka soi lang duwa
achan sang oma pakhat na kan tar langanga dim empanel hospital antia silchar hospital te Shillong le mundangami te hospital siama dim empanel peturin Mizoram Sarkar health department le Mizoram Sarkar hi a qualified lo pot tin dim empanel a hian hospital ho te ne na hian MR in damlovin a bil thei engwangin nge dim empanel hospital phua chop siama chumi a chon damlo in enkol te MR an bil thei laya Mizoram private hospital ten MR an bil thei lo ti hi zonalian pui ani tin adot le chuan Right to Information Act 2005 awma India dan pui nuaya Mizoram apo tuna hian Mizoram Right to Information Act 2010 kan mangmek ani chumi ma chuan Indian Contract Act 1872 awma chuta chuan thom na thutlung siam chu mi pui na tlang zar lo thena dan awma nima sela sang ni le panga Right to Information Act khan chu alo dang chata India dan pui azi ani ta Right to Information Act section 8 1 dia chiang takin awma public interest ani chuan mi pui na tarlan ngei turani ti ani Supreme Court in voi tam tak asoi to a Right to Information Act hi fundamental right jingami right to freedom of speech noemi ani India Constitution noemi ani right to Information Act hi chumi na titura ati chu voin ni thleng hian health department hian anti du lova midam tak nang mani chanchin bumi te po indiang RTA Act noya hospital sang bill in zota an chang du lo chu an chang thei lo chu aya serious jok makangai Mizoram rural na sang ber Mizoram State Legislative Assembly mi pui na kan ayo kan than mi somli rural ten mani loka assembly session ne ya chu da chon member zom tak kan ayo thu ten hospital sanga an rate an zota chu da chon health department hian hospital ten na kan in rem na agreement kan siama close sanpa kan ne ya chumi awang chuan confidential close kan ne wangin ati thelo 14:1 na oma antia wana hian ka zo assembly speaker le assembly house leader ne ka zo du chu Mizoram rural na sang ber assembly a hian health department hi an thu ta emni kan ayo kan than kan member ten rural na huna ngei po hospital rate an zota hospital le health department te in rem na wangin an chang du lo ni hei hi Mizoram le India democracy lom ngai lo thil serious top khok ani speaker hi angoi reng don em ti ka zota kan house leader hi angoi reng don em ti ka zota ni mi puina kan ayo kan thanten assembly house a budget an soi ho an pass na huna po hospital bill an zota department na chang du lova hei hi thil serious tak ani tin ka riat dan chuan Right to Information Act nuaya mitam takin an dila an chang du lova amai ro chu nimin pi amaya khan Chief Information Commissioner Hovin thu buai soi ho na hearing ne nia chumi a chuan engwangin nge hospital re chi in chan du lo kar khat chungin chang ro ti thutlu na po an siam nin ka ria nimina order kalam man lova engpo ni se chumi po chu ani dan tu dik tak ania lo ni po ni sela assembly house a kan ayo kan than mi pui ayo tena an zo na po an chang du lo hi thil serious top khop ani AZPM sarkar a thleng ania kan house leader le kan speaker assembly speaker po kazot ani tin adot lia chuan tuna hian hospital somsari
hospital somruk pasari le daycare pathum nen an thok ho meka agreement an nei meka heng ho zinga hian public money kan ti mi pui poisa private corporation private institution tenena thoho na se mahman na tura hian law and judicial in avet nge turani wena hian law and judicial ina avet hi an omlo tluk ani hospital le daycare somsari jinga hian chu wangin mi pui poisa man sual na lian tak ani ti hi wena hian ka soidu ani tin adot lia chuan Congress party hian official nei kan ngai poimo khop maya ti kan soi ta yanga kan sarkar lai khan state referral hospital falcona khan medical college Myanmar andina hei poi soi tur tam tak oma voina ro chuan kan soi man lovanga official na kan ngai poimo wang ani a chuda chuan kumtinin Betstin Dr. Za anzirani tuna hian bet ni an suak to a chung te po chu ahun lai khan kan sarkarin Dr. State ina azir tir te kha anzir zoa kumni Mizoram thingtlang khuwa atulna pianga thok turin agreement a je puya hemi chungchang hi chu hunna kan soinga wena hian aboi to jiate chu wang chuan anu nuanga chuan khami chungchanga chuan pathian le nipuizara kan lo sarkar chuan Congress chuan healthcare corpus fund poisa da in mipui rok zong in healthcare kan kalpui lowang Congress party chuan health corpus fund a poisa da in mipui te tan zang khana le ol samna siamin healthcare hi Congress party pathian le mipui zara kan sarkar chuan kan kalpui don ani ti hi kan soidu ani healthcare chungchanga chung kha kha nita sela statistic tam tak oma nakina te bakan len zot tura ngaila tin adot lia chuan ZPM sarkar a hian mire theiten chantuan nei taloni ti hi wena ka soidua chumi awangin mire theite thawang hau turin Congress party kan loading chokani kan local ani ti hi wena hian katar lang du ani pakhat chau kan soyange March ni som pani sani som nile paruwa khan PF lalom kimi kumsom thum pakhat mi UPC lalom kima zobok not lungle mi chu hospital a khum om lo tin raipur naw nei trap to kha an nara chumi wang chuan thingpui dora naw nei ta ti chuan a toy zong in chumi an thia tir po chuan civil hospital chuan an boi pui theilowa Kauran hospital a an kala avan duaya aboral ta a rai chein Mizoram a khopui ber dottu lungleya khopui chuma hospital bula rai chein a thini a poi khop mai thil van doi kha takhi chuta chuan zoram mi pui min thonga tin aom na veng zobok te po anru na me ma bi takin join way me zobokin nisom paruka khan thu chua an siama tin nisom nile pathuma thu chua an siam le a tin all NGO zobokin nisom panga le nisom nile pathuma thu chua an siam boka ti chuan nisom pasari March sang nisom nile paruka mithi chung te jing atangin lunglei police station a FIR thelu ani bokani nisom pasaria ti chuan kan health minister zong tak poin he thila riat hian ariru ana a nisom paruka assembly session nei lain maktu antlang zarna
poya ti thu le aza thu te hreuma ti thu te asoya ngai dam te po adilani tichuan ni sompalia chuan preliminary investigation nei ani to thu te ane na thlen to thu te asoya tichuan magisterial inquiry nei turani thu atar lang boka apuang bokani heta hian thil makdeu mai chu ni sompako khan health department additional secretary in magisterial inquiry nei turin order asiama cholkar khatchunga order a report peturin ni somhnia order an thak le a an siam danglam le a ami hring an siam danglam le a amai ro chu mizoram sarkar a hian magisterial inquiry ti thei tur chu home department le magistrate district magistrate te ani health department hian magisterial inquiry asiam theilo ama in hei hi hreng chunga ti nge hrilovin anlo tisual ka hrilova tichuan ka hria jail dan chuan hemi MCS officer magisterial inquiry ti turan ti hian health department in a hetiangan ti hi anti theilo ti hriain chu le kha chu lunglei deputy commissioner hena ari fara tichuan lunglei deputy commissioner chuan atma ina than point order siamin angai tho chuan magisterial inquiry atia tichuan disin hena po hian a thelut to ni omin chanchin thara kalunga tha a ni som le pahni athi khani a voin hi ni som le pakhatani a magisterial inquiry titura order an chun dung jok chu ni som ni ani voin hi ni som le pakhat april ani to a ma se engma thu alom lova tin kan health minister zom takin ni som poruka statement asiama national ambulance service tepo aom to a thlonin raipur an phuranga an thlanga a thlonin river ani point an phurtur ani enga tinge ni aza thlakati te poti amai ro chu he sarkar ring tlak lo zia chu lungleya hian nikum november atanga voin thleng po hian national ambulance service nas anti hi poisa omlo wangin a service thailo chu kan health minister zom takhan march som poruka statement siam khan a thelo ni mai theya aum renga eng tingian kal lo tia nikum november thatang khan poisa omlo wangin na silungle hospital all india pum puya service thinga a function lo a service lo ni ti kha kan han soi ani nichuan nichina ka soyang khan march som pasaria chuan mithi chungte jing atangin FIR lungai police station an submita amai ro chu voin thleng hian thakhat aliam don to malak na inquiry neite amithi chungte mo telephone mo hankala han zona te alo mi alo ni amak le mai tin thil makda pakhat chu Mizoram State Assembly neilaya van duina danglam deu thlengzen zen lo awm hian achangtu minister inemo home minister inemo chief minister inemo special mention anei thi entinan kho chaklama leimin vakte kori chimte tin electric current man tiang chi te tual thana chungchang ate hian special mention an neya thilom da mi pui hne na an chiu chin atham bon thak em mani PF lalom ki mi boral hi assembly session budget session nei lai ni hetiang khopa khovele india na ngai poimo khopui lai lia rai cha thi hi assembly a special mention nei animi alo te hi amak a chu wangin he sarkar a hian mire thei jok te pachia jok te chantu an nei lo chu wangin
voina Congress Party chu mire theite chan tu nei lo te chan turin kan lo ding chuaka kan lo au chuak ani tin zoboka ama pol hian ve burte khon ania ti chuan cheng sing ni le sang ko le zathum mu ania chu chu zobok join way me in April ni thum lai dar thuma khan an hla na ami thi chungte hei ba khi chu department emo state atangin emo ami thi chungte ta na thil ti hi alom lo chu wangin he sarkar a hian mire theite chan tu nei lo te an mang anga an ruma Congress Party chu wena hian an ai oin kan loading ani chumi pani chu wena hian kan soidu lian perte ania enge mozo tur le tul om chuan kan lo in ringe